gembula loko xiteji xa basa tirhisano ana hi lava ntirhisano etikweni ra Mahatlani tala hi tirhisane kahle ngopfu matana tolo a mi khome kahle nguna namuntlha ingaku swa ha fana ku ri loko munhu a mi byela ximatwa ni mi byela ku mi nga tsemakanga ka nkulukumba loyani ku xilo lexi xi nga laha xi nga mi duvula ni mi duvula mara eku na u ta xi teka ni famba na swo oversea so a ni lavi i huma loko ri magezi o khayima timbuti ku fana na mina se a ni lavi huma lahayani ni lava culture is a rainbow swi vula ku ndhavuko i kwangalatilo wa vona khomisanani i xilogeni xa yona va ku ndhavuko i our children the roots of the culture wa swithu xilongo lexi va ni kremise kokwani mi nge se lova to unite the nation by teaching to unite the nation and teaching one's culture loro mi lava mi vuya ndhawu yin'we mi ta vona ndhavuko tlula va ku rhamba va ku yive ku na ku hluvulana va lava ku ya ku chelela don't die this Christmas in nga lovi please phela lawani ni na vuyeni na vanhu vezisa na tikhuluma na swilo na khomisanani na ku official family hi mati yeah Christmas Day and I'm happy
loko swilope lava nga ta hi hlamusela a keynote address. Eka mfambisi wa ntirho wa namuntlha, eka vukosi lebyo hlonipheka, eka vatswari, eka ti-organizers ta ntirho lowu wo xonga, eka n'wina hinkwenu mi teke ku ta pfumbisa ntirho lowu, na mi losa. A ni nge hlweli ni xixima nkarhi, na swi vona leswaku program ya ha lehile. Xo sungula ni lava ku hoyozela ti-organizers ta ntirho lowu. Mi nga wu tekela hansi n'wina mi nga swi voni ku mi endla yini, kambe i swa nkoka swinene. Na leswi ni nga ta swi vula swi fambelana ngopfu na ntirho lowu, na ku khensa loko mi nyikile xilotnyana. Swi endlise ku yini ku komba leswaku mintirho ya kahle ya katekisiwa hi hosi. Ni hlangene na Buti Hlabangwana, Buti Biguti tolo le a vukosini bya ka Xilumane, bya ka Mkhari aka Chavani. Va suka va yima va vulavula swikhumba swi ndhundhuzela khomisanani swa rixaka. Ni kume yi ri miehleketo yin'wana yo saseka ngopfu. Se ive loko vanhu va ka hina a va tlelangi vurhongo, va le ku tikarhateni ku va ya emahlweni va kurisa rixaka ra hina. Swi ni tsakise ngopfu hikuva na mina ni Mutsonga Muchangani wo helela, loyi ni nga kulela ka ndhawu leyi swilo swo fana na leswi a swi endliwa swa swigubu. Ni ri inkomu swinene. Swi hi pfuna yini swilo leswi? Hi vonile hi laha vana va hina va nga na tinyiku va exercise, ene loko va ri karhi va seketeriwa hi lava vakulu va nga vatswari va vona, va le ku endleni hi matimba ku va nga hi nyumisi. Se mina hi vumina lexi ni lavaka ku va ni komisa ni kongoma, ni ta swi lava ku ri minkarhi leyi taka loko mi va na mitlangu yo fana leyi ba Records, mi nga ni siyi. Bava Hlabangwana, mi nga ni siyi. Ni vona na Buti Chauke va ta va huma hi le kule aka Malamulele, va tliya ngopfu, i xiphemu xikulukumba laha. Ni vona na ti-organizer va tatani Ngoveni, a hi yeni mahlweni hi endla swilo leswi. Xana mina hikokwalaho ka yini ni ri kwala? Ni kwala hikokwalaho ka ku va ni ri mutswari. Ni mutswari loyi a komberiweke ku va ni ta share swo karhi na vatswari lava va nga kona. Loko hi ku ri vatswari hi vula all stakeholders, vafundhisi, vukosi, hinkwerhu hina hi nga na ntirho wo va hi kurisa tiko. Mina ni yime la on behalf of the Department of Basic Education, leyi yi nga tirhisanaka na National Education Collaboration Trust. National Collaboration Trust yi vuye yi ku ri swantswa yi seketela dyondzo hikuva hi ta pfuxa vatswari, hi va khutaza ku va suka va yima va seketela swikolo. Mi ta yima na mina leswaku
swikolo swo tala leswi loko swi akiwa a ku akangi mfumo ku lo hlengiwa vanhu va tiko vukosi byi ku ha hlenga hi aka xikolo leswaku vana va hina va ta dyondzeka a wu ri ntirho wa kahle ngopfu walowo se xana hikokwalaho ka yini hi ku ri vatswari va nghenelela va lemukile leswaku vatswari vo tala namuntlha ve ri hinkwaswo i swa mfumo vatswari vo tala ve ri hina a hi dyondzangi hi tiva yini hi swa dyondzo loko ri mutswari u dyondzeke ngopfu mutswari wo sungula i mani mutswari wo sungula loko n'wana a velekiwa i mani thichari yo sungula i mutswari tatani na manani la kaya va dyondzisa n'wana swilo swikulu ngopfu ku ri a va na order a va na discipline a va na nawu mutswari i dyondzisa n'wana ku va a nga heli matimba ku fana swifanyetana leswi a wu swi vona tlula laha wa swi vona ku vatswari va kona loko swi wele hansi a va ku u bate njini vatswari lava ekaya va va dyondzisa ku xixima vatswari ekaya va dyondzisa vana vun'we a hi vone team spirit leyi a xi ri laha ha to xi vona u swi dyondza kaya a dyondzisiwa hi vatswari va yena hi vona ku xixima swi huma kaya n'wana loko a dyondzisiwile ku xixima a kaya na le ntirhweni mi ta kuma leswaku ve ri i xivondza xikulukumba le ntirhweni i dyondzisiwile a kaya ku ri wa xixima lava vakulu time management swi ni tsakise ngopfu lahaya va ku hi mi nyika 15 minutes swi dyondzisiwa kaya leswi hi leswi lavekaka exikolweni xana hi fanele hi endla yini hina vatswari kusukela namuntlha n'wina vatswari mi nga kona mi fika mi byela van'wana mi ku ri hi nga ti tekeleni ehansi hi fanele hi suka hi yima hi ya seketela mathicara mi ya hlometela leswaku n'wana wa n'wina wa tsala ti-homework na mi hlometela xana n'wana wa n'wina u endla yini emahlweni ka mathicara a nga va bandzisi nhloko mina leswi ni nga swi vona eka vuthicara bya mina ni tirhile for about 41 years ni ri karhi ni tirha na n'wana wa xikolo ni kuma leswaku n'wana loyi a humaka laha ku nga na nawu emutini wa nawu wa olova ku hanya na yena ntirho wa kulukumba i ku va hi n'wi dyondzisa leswi a nga ta swi tsala ka xikambelo mara ntisweni wa mhaka n'wana yaloyi u na vumunhu a hi nge hlamali ku vona a va na ntirho wa kahle lexi nga ni tsakisa ngopfu laha ni twa ku ri ku na vana va le tiyunivhesiti ku na vana va le ti-high school ku na vana va le primary school ku na lava va tirhaku endzhaku ka loko va dyondzi swikolo va nga na very good positions xana hikokwalaho ka yini hi nga kopi eka vana lava se vatswari kusukela namuntlha mi nga ti na excuse loko xikolo xi pfula mi ya gongondela principal mi ku ri kusukela namuntlha ni lava ku hamba ni vhakachela xikolo ni ta vona leswaku n'wana wa mina u tirhisa ku yini ni na ntiyiso leswaku loko mo endla sweswo swi ta mi olovela a hi languteni vana lava va ri ku cineni laha vana lava va ri ku cineni loko vatswari va kona va ri kona laha hi leswi va cinela ku va va lava ku tsakisa mutswari hi ndlela yin'wana ya le henhla se swa fana vana lava humelelaka xikolweni hi lava va kumaka nseketelo ekaya se va ka hina chance leyi a hi tirhiseni vakulukumba lava va nga organizer swilo leswi va le ku tirheni swinene hikuva na vugevenga byi vuya ehansi vana va tsakisiwa hi ku vona leswi swinene ni ri mina mufambisi wa ntirho swa tsakisa ku vulavula kambe swintsongo ni tshemba leswaku va swi twile no rhandza ku khensa nkarhi lowu nga hi nyika wona vukosi a byi biya mahlweni byi vitana vatswari loko va nga yi vatswari loko maprincipal va va vitana na mathicara va ndhavezida va boheni vatswari lava mi ku ni lava homu loko ku nga yi ku ya seketela ntirho wa xikolo inkomu va ka hina ni twe ni tsake ngopfu inkomu Yeah, she brought him to the local social Mrs. Lapi, I've got something to ask.
hi ku ya hi organization loko makhahlele ya hata vitana makhahlele ni ta vitana tatana Nkuna chairperson ya khomisanani yo sungula va ta va na rito loko na ha ri n'wana chairperson ya khomisanani yo sungula yi ta va na rito a hi ku EPR Nkuna leri va nga duma hi Bokati hi ku Bokati bya chinga. Inkomu mfambisi wa ntirho wa siku ra namuntlha wu ri ntirho lowunene hi minkarhi leyo tala hi tala ku va hi vona vafambisi va mintirho yi ri mintirho ya mikosi hi ri ku rileni kasi eka namuntlha hi hoyozela hi ba mukulungwani hikuva i mintirho leyi yi nga mintirho